Akiaria ari kanitha-ini wa Gatoliki wa Gaicajiri gicigo kia ubunge gia Kandara kaunti ya Murang'a kuria arathiete gutuga andu akuru 100 na mirengeti undu umwe na irio cia kuria. Kamau ni arahoire thirikari kuheka mihang'o ya kwandikithia andu akuru niguo kugia na namba ya andu akuru aria matakoretwo makigunika na mubango uyu. Kisana wazee wengine hawapatagi ile mapato ya cash transfer, na hiyo cash transfer wengine hawapati juu hata hawajui kuna cash transfer. Wengine hawana watu wa kuwapeleka kujiasiri. Ninge Kamau ni aroririe thirikari kwambiriria kwandikithia andu akuru na ibande cia marigithathi mao, amwe akuru aingi ni matete ibande ciao akiuga undu uyu ndubataire gukorwo uri kihingisha. Tusipanish hawa wazee kuambia enda ulete ID. Ukichukua ID ya kijana yake, kama mimi sasa niko na miaka 60, mama yangu utajua hakunizaa akiwa miaka 10, lazima akuwe ametimia miaka ya kupatiwa nini? Pesa. Let's use logical and practical means of getting to know who qualifies for the cash transfer. Ihinda-ini riu Kamau ni acakaite kuongereka kwa ciiko cia atumia akuru kunyitwo kia hinya guku akiuria honge cia wathani wa matura itigirire andu acio ni matacukirio makinya ma kiwatho. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Nyawira wa Kimutho.